Midolonto Romi Amiar， 祈祷每一天。U Naikawasai Go Daneng， 智慧从上主而来。Sarigaka Mapulung， 平安。Malatsai Kita A Milayap Tu Suar No Kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以优波，Tusa Puro Faru Atsefang，Tusa Puro Faru Atusir，Suarsa， U Manguruai Tu Kawas I， U Ji Tanengai，U Midiasai Tu Tatii Hai I， U Ji Tangarai Saan。敬畏主就是智慧，离弃邪恶就是明智。约伯记28章28节。Sarigaka Au， O Matumesai no Masa Maamaanai Afana Ko Anini Ai A Jidai， Awa Ai Ko Fana Ita Umaan Ko Matatulungai Umaan Ko Tatii Hai。 Nika Pasolin kita，Yo sarujulan ita ku falujo a mihakalung to nafalujoan no kawas I， zai kaca ma patahkar ita ku muzer atau ulah no kawas。 这个时代充斥着各种知识，我们不知道什么是正确的，什么是错误的。然而，我们确信，当我们忠心遵行上主的心意时，我们就会活出上主的公义与慈爱。Midolon kita， 我们同心祷告。Tapangau， O tatapangan no taneng kiso， sapuneran aku ku falujo a mitier I tiswanan， ta unga ayay a pinangan no miso ko ni patarahkalan aku， ato urah kerai kiso amilayap to ni lemakan aku a maamaan。 主啊，你是智慧的源头，我要谦卑信靠你，使我活出你的良善，并且我的所言所行都蒙你悦纳。Pakani I tatamaanay angangan no tabang ji Yes Kristo a mitolon。 Amen。 Nanay mapalemer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安